Dopelali smo se u Tuzlu. Ma nije, Bune, kako si ti rekla, 20 metara, ali opet je to visoko. Tuzla je grad u kojem živi oko 110.000 stanovnika. Jedan je od najvećih gradova Bosne i Hercegovine, a ujedno i jedno od najstarijih naselja u Europi. Prošetali smo kroz stari grad, koji nas je dojmio raznobojnim šarenim fasadama. U srcu starog grada nalazi se Trg Slobode, najveći trg u Bosni i Hercegovini i definitivno jedan od najljepših. Idemo da vidimo prvo kako zovu točak u Tuzli. Panoramski točak. Pa da vidimo kako to izgleda. A koliko traje vožnja? 8 do 10 minuta. 8 do 10 minuta, hvala. Panoramski pogled. Alijana kaže da je visoko. Naravno da je visoko. Je visoko? A ja što? Ona ne smije ustati sad, niti ja smijem prijeći na njenu stranu. Borić, da je ona žičara. Žičara nije od blizu ovog sam. Ali evo Da se spušta. Spuštamo se i tu i tu. Vidjeli smo. Meni vidi vici. Točno. Kratko smo svratili i do jezera Modrac. To jezero nastalo vještačkim putem, tako što je napravljena brana na rijeci Spreči. Jezero je dugo 12 km, u prosjeku širine 700 metara i najvećom dubinom od 14 metara. Modrac. Ovo je Modrac, a u Tuzli ima... Panonsko jezero. U Tuzli je mala jezera više za kupanje, ali vještačka, ovo je vještačko jezero. A ovo je nekad se isto moglo gledati. Jeste. To je bilo u toku rata, 92. i 93. kad nisu radili. Mogu li do 95? Moglo je, pa sve dok rat i mi smo, ja sam znala s Rahmetli Admirom ispod plaže, ići ćemo prošetati plažu, tu je bum najpoznatiji pjevač dolazi, sve je bilo pa plaža, Sidro, Senat, sve tu muzika dolazi, poznati pjevač. Dolje ispod baš bilo dobro naziv po plaži. Plaža je dolje glavna bila s tim kamenčićima i tu se kupa. A mi smo znali 93. kupamo sa svinca, granata u jezeru pada. Šta ti reče mladost? Ti gledaš, bum pada. Mi se kupamo.